Anginakukubusisa. Verse 20. Bheka, ngiyaliwe ukubusisa, yena ubusisile, anganakukubuyisa. Anginakukubuyisa. Amen. Let's pray. Amen. Genesis no nyameko athandaza. Thank you. Lento nisoba bese siyakhuleka phekwayo la uqashwa umprofeti kaNkulunkulu uBiliam, uqashwa inkosi uBalaki. Nikhona abazalwane? Uqasha umprofeti kaNkulunkulu ukuthi azoqalekisa uIsrael. Ake sithi amen. So la kuyacaca ukuthi uBalaki la kuhlangana ama-forces angafani, kuhlangana ama-ilokuzana, ama-spirits lawa, spiritual war, yabona? It's an opposite spirit against a God spirit. Umoya o-opposite ozolwa nomoya kaNkulunkulu. Ngiyalizwa bazalwane. Now kusho ukuthi an opposite spirit ukwaza ukwehlulekisa uNkulunkulu, ukwehlulekisa abakaNkulunkulu, kodwa wafeyila. Nikhona la Nkosi? Amen. Usho ukuthi uke wenze njani bazalwane? Wenze njani? Wahluleka. Abaziyo baye bathi uma umuntu efuna ukubulala lo mndeni noma umuntu efuna ukubulala umuntu engabulaleki, baze bahlanganisa ukuthi lo muntu kuze kuyothatha inhlabathi amathuna kubo, ayocela emathuneni akubo. Angithi benze njalo ba? Bawucela amathuna ngoba akabulaleki, asomcela emathuneni akubo. Bafuna i-access yokubulala yena. So manje abakwazi ukumbulala bengakhonekthanga nomndeni wakhe. Bathi ke asikwazi indlela, sesihlulekile, sesifuna indlela ukuzomshaya kanjani. Ake siyongena emndenini bese sithathi insila yomndeni wakhe sihlanganise, siube bese sokushaya insila yomndeni wakhe. Awunise khona ekozweni. Then angithi ke manje ke la sithola ke lo eqashwa. Amen. uBiliam, umprofeti kaNkulunkulu. Uma ke sebemqasha, yingoba bake bazama bahluleke. Oh come on bazalwane. Uma seqashwa abethu, yingoba bona bazamile ngama-evil spirit and they failed. The evil spirit akazama kodwa ahluleka. Now, but when we are failing to use our forces, our spirit against the Christ, how are we going to conquer these kind of Christians? Because they are very strong to be conquered by our spirit. What are we going to do? Now, waqasha uBiliam, uBalaki, the king Balaki. Wayoqasha uBiliam, the prophet of God. Hallelujah. Uma esemqasha, umqashela ngokuyazi ukuthi wafuna umuntu okakhulume ngoNkulunkulu kwenzeke izinto. Wafuna umuntu okwakhuluma waprofeta amandleni kwavuleka iminyango. Wafuna umuntu okwaprofeta kwanyakaza iy'khonkwane zabathakathi. Wafuna umuntu othi bayikhuluma ngomoya kaNkulunkulu kunyakaza izinto zehlabathi. Wafuna umuntu onamandla kwezinto kaNkulunkulu wakhona. Asamtholile wamnikeza benze i-agreement. Benizeke several times in fact. Okokuqala wahamba ugibela imbongolo ethi yokuqalekisa
Uyayizwisisa lithi iBhayibheli bavele yakhuluma imbongolo. Yavele yama yangaqhubeka babethi wathi uyayishaya imbongolo yangaphuma ukhala. Babuza imbongolo yathi kuninda yakhuluma kuninda ngakulalela ngakhona. Wathi every time bangithatha umbeka ngiyasuka ngiyela ubeka khona. Yathi imbongolo uthi ithe bayibona imbongolo awuboni yini ukuthi there's an angel emphambi kwethu evimbo lwethu. Ingelosi ibuza uma lekhuluma ethi ingelosi ithi khona ingelosi ephethe inkembe ephenduphendukayo. Uma le ngelosi emile ngibona indoda emphambi kwami. Angikwazi ukudlula kule ndoda. Ithi le ndoda ehlezi ithi mayishaya into ithi ayikwazi ukunyakaza ngoba besidingeka makhadoshi. uNkulunkulu uyayazi uhambo lwakho. Awudingi ukuthi ubhayize ukuthi uNkulunkulu abaNkulunkulu wakho. You are highly favored by God. Awudingi ukuthi uzuncinge ukhathe uphalaze uqabe uchophe wenze everything for you to be protected. God knows you. Once you are wangena embusweni kaNkulunkulu, your name is written. Igama lakho libhaliwe. You don't awudingi nje into eyiningi. Futhi abiza ukuthi uze ulimite uze uzame ukulinganisa uku-imitate abanye abantu ukuze kube namandla ukukhombisa ukuthi ufeva nje uNkulunkulu. Awudingi ushakara abasanda ukuze umgwaqweni. Awudingi into eyiningi. You need to be holy. Ube good standing noNkulunkulu. uNkulunkulu akwazi na umazi nibe nobudlela lobuhle nenkosi, then God is upon you. Whether you are praying 20 hours or 1 hour or 3 hours, a matter is when your relationship with God is clean, ingekho ifu, ingekho into esithebeza ukuthi uNkulunkulu akubone noma kuzwe, you are usendaweni right. Akudingeki into eningi, kahle nje kuningi sizama ukwenza ongafanele ongadingeki. Simple prayer, just a simple prayer that will help your journey. A simple prayer. We are running away from the simple and simplest prayers. Sibaleka ukuthandaza simple. Sifuna ukwenza lo okwenziwa abantu nabesingabazi ukuthi akume nami manje. Ngizibona ngathi ngiyahluleka, ngicela ube nami somandla. Oh, bless the Lord. Somebody shout hallelujah. Amen. Siyabingelela mabucu abazali sangena. Amen. Nikhona abazalwane. Uthi now lo mbana lo useyoqalekisa ke manje. Simthola lana khona eseyoqalekisa wambizele entabeni. Fama wasuka wakwakha ama-altare wamuva yena wamande wathi ngiqalekisa. Uthe mathi uyaqalekisa wathi ngibona umhlabathi utholile kaNkulunkulu ngabo-Israyeli uma ngabe kaNkulunkulu. Uthi I see the dust of the Lord. Kusho ukuthi ubona abenzi kaNkulunkulu. Uma ethi uyaprofetha uvele uyabusisa uthi ngibona ubusisiwe kaNkulunkulu. Ngibona ukuthi iBhayibheli akazi okwenzakalayo. uNkulunkulu wayefika emlonyeni wakhe awubamba ulimi lwakhe afaka amazwi ukuthi naka amazwi abantu bakhulume akhipha amazwi. Hayi bazalwana nikho la enkonzweni. Hayi banikho la enkonzweni. Wakhipha amazwi esiqalekiso. Wafaka amazwi esibusisi. Angazi manje nibone into enzima ukuthi ufike la phambili uthi uzothi uvele uthi uzothi uthi uphambana inkulumo nje. Waphambanisa inkulumo phezu kwa-altare wabusisa. Angazi longane ukuthi utshele ubani ngoba was far away from the place, from the zone of Israel's prophet or David's prophet. Why you lied to me? I've hired you to bless these people, but you are blessing them. My brother, I can't guess what is blessed by the Lord. It didn't happen several times. Ngoba wasombiza ngenanga esezambiza nayi ngoba eduzane kwakho manje. Ngcono ngibe seduzane kwakho ukuze ngibe mgayi ngikhathe
ngoba ngifuna ukukhuluma lamazwi esiqaleni ngoba ngiyasazi strength. I know your strength. Ngiyawazi amandla akho. Amadimoni ayawazi amandla ethu. That is why esimbale ngalohlobo ayawazi amandla akho amadimoni. Allah. Amadimoni ayawazi amandla akho. Ingakho inkinga zakho zingaka. Amadimoni ayawazi amandla akho. Ingakho uhlaselwa kangaka. Amadimoni ayawazi amandla akho. Ingakho abantu emvukela unezithe engapheli. Amadimoni kodwa ngikhulume nalo. Amadimoni ayawazi amandla akho. Ingakho uhlaselwa kangaka. Wonke umuntu ohlaselwa amadimoni ayawazi amandla akho. Amadimoni ahlaseli nje inebethona. Ayihlaseli nje into enganamsebenzi olutho. Akamhlaseli nje umuntu ongayona ithabule embusweni kaSathane. Amadimoni ahlasela into ayaziyo ukuthi le mase sifike lana kudinga kuyo uthabo kuhlanganiswa amadimoni aseNigeria, amadimoni aseMalawi, amadimoni aseMozambique, amadimoni asendaweni ethize ukuze sibe nalomuntu ahlulana nawo. Kudingeka amadimoni esizosebenzisa manje sebenzise na spirit that is relevant. A relevant spirit. Masifake into esesontweni, sifake esontweni. Masifake esontweni, sifuna ukuvuka nomfundi, sivuka nabazalwane. Impela besendlini yokholwa ngoba yebo intoni ke njengoSathane. Yasezweni uyakwazi ukutolika njengamadimoni alwa nawe. Kodwa mase isendlini kaNkulunkulu ngeke intoni ke njengamadimoni. Uyazi umuntu oshawe ebandleni uthi kulula kanjani athi ukukhona kodwa ukukhona emhlabeni. Uthi uSathane ngakakuhlasele ngabantu abakwirenke ephansi. Abazothi mabekunyathela ukuthi yazi lento levele kuyakuhlavelisa ingane enkosini. uSathane ufuna ukuhlasela ngabantu abakwirenke ephezulu spiritual. Ufuna ukuyuza the very abantu abakwirenke abakwi-high rank. Abazothi mabefakele bekulimaza bekushaya bekwenzela iproblem empilweni. Uze ukuthi le nto inepain enhlizweni ngikwaza phakathi. And ngeke ulinyazwe yena noma intoni kufanele ukhethe ukuthemba. Uyothemba uSathane uyahayarisha utshela umakhelwane uzazoqashela izitha uSathane. Uzohayarishelwa abantu wena. Uzohayarishwa abantu baharishela ukuthi bazoyiqeda indaba yakholwa kwabo. Ngoba uyinkinga embusweni kaSathane. Wena uyinkinga embusweni wamadimoni. uSathane bayibheka wena ubheka umuntu ozodistroy umbuso wakhe. Manje akakwazi ukuqeda nawe ngoba methu ukuvala ngala uphuma ngala, methu ukuvimba ngala uphuma ngala, methu ukubamba ngala uphuma ngala. uSathane uyabona ukuthi wena unamandla, wena uyinkinga embusweni wakhe. Look at how the demons operate. Amadimoni, they are so strategic. Yabona the moment sinabazalwane even ama-grounds ethu ama-spirituality awekho clear. But spirituality siyafuna ukuba spiritual. Nikhona ekonzweni siyakuthanda ukuba spiritual, but the grounds of spirituality awekho clear. Ama-grounds aka-spirituality awekho clear. Mawungalandela ukuthi ama-grounds awekho clear aka-spirituality kunama-minor demons nje. Minor demons awirenki nje ongeke futhi engafiki nakuwena lo renki. Amadimoni afanalinga abantu abaphendukisa. Kodwa lawo madimoni assigned ukudestroya wena. Because your spiritual grounds are not clear. Ama-grounds akamoya akekho right. Njengoba ama-grounds akamoya engekho right, amadimoni ayakwazi ukuthi into eziningi zakho zaka-spiritual ziyi-fake. We reality in your body, in your system yasemhlabeni. But in the spiritual life, you are not awuyona reality. Demons, they know. Amadimoni ayazi. You can't lie before demons. Look at what happened in the possessed. So cool in the possessed. There was a woman who was demonic possessed. Master man, our brothers in the law. So cool in the mundo demonic possessed. Master Kulega no mundo. Kabile mama na lesepastile ezobeli bona utayele bakithi. Ukudla bamsole sona. Wafa ukudla wakhe. Sathi masifika athi nwanga kunye umuntu. Sibeke izandla.
uthi wayegudwa egifted ibekele sana amademoni hayi uthi ayamazi ukuthi strong kangakanani emthandazweni athi uzasimkhubaza emthandazweni somkhumbuzo ukuthi udlile athi manje uyasibeka isandla ngegama likaJesu Sathane namanga athi usuthi kangaka wena ungazokhulekela mina mina ngisikhulekela nomuntu osuthi kangaka usuthi wena azakuthi yathatha ukuthi usuthi isandla silulile kahle sabuya kancane okhulumile mangasasa wasidosa isandla sakhe sabuyela emuva. Look at that force wayenayo agijima ngayo ekhomanda leso strength leso saphela senthathu zalwana amadimoni ayanazi ongazamukilogran awukwazi ukuyi-imitate lento lento ifuna i-reality ifuna iqiniso ifuna inyani ifuna iqiniso lento noma ungayizama ukuyifeyika kodwa ayifuni inyaniso yayifuna inyaniso yayifuna iqiniso le abalento le ngisho ungalamba khona la ntona udadewakho khona amadimoni akunikeza ibanga lokufeyika noma loku-imitate lento linikeza ibanga asimdedelela dithi sizomenza ukuthi abamdumise somenza benenkama somenza njani nabantu bonke kodwa sombamba lapha akhoda ngokubamba khona akukuyeka nje azokubamba odeni la azokubamba khona ayakwazi ukuthakathaka baba ayasi futhi ukuthi uyigwala elingakanani enkosini ayazi ukuthi iziphi izinto ezosithanda nodinga neziqinisa nesikwenza ukuthi ube strong namhlanje ama-grounds akho amadimoni awazi whereby wena wazi ama-grounds akho even the king even abalokozane the kings abaphathi amakhosi uma ezokwenza umsebenzi because ayingawo-understand ama-spiritual grounds ayebuza kubaprofethi abuze kubaprofethi ukuthi kufanele siyeni empini siyona ayengangeni empini amakhosi engabuzanga abaprofethi ngoba ayazi ukuthi ama-spiritual grounds asikho clear ngawo yabona le nto ama-spiritual grounds ayibibalulekile kukhona abafundisi abayiduli nje abangakavesi abayibandela kodwa ama-spiritual grounds aba very strong very strong zoba ungabadlula endleleni kanti ama-spiritual grounds aba very strong totlas le ndoda bakithi iyanqoba le ndoda inesibusiso le ndoda ayikhuluma into yenzeke le ndoda uthi ayilandele kodwa emlonyeni kuwiki lokhu kodwa kwenzeka kanjani ukuthi ama-spiritual grounds akhe are very strong ayikho into ebaluleke njengoku-understand ukuthi umi kanjani umiphi ngoba le nto yokuma yona ezokudethemana ukuthi uyaphi nempilo yakho. Look at what is happening. This guy uma ethi uqalekisa ubona abantu baNkulunkulu ubona inkumbi kaNkulunkulu ubona abantu abusisiwe ubona abantu abangaqalekiseki ngoba awukwazi ukuqalekisa ubusisiwe kaNkulunkulu. Uyazi bazalwane noma singazama ukuzeka umgruphana wabantu ul-support ul-encourage abazokunikeza i-strength sokuhamba endleleni kodwa ekugcineni uyadingeka wena ube noNkulunkulu wakho. Uyadingeka at the end of the day yima noNkulunkulu wakho. Yima noNkulunkulu wakho, yima noNkulunkulu wakho kuyamiwa la. Yima noNkulunkulu wakho kuyamiwa noNkulunkulu wakho. Athekene noNkulunkulu wakho. Uyazi basome noNkulunkulu wakho uzounderstand ukuthi ubani. Hallelujah. Ake ngitshela imfihlo ngayazi sengifuna ukuthandaza. Awungithekele washlam la. Ufuna ukuthenga ungayazi. Hallelujah. 5:2. Ufuna ukuthenga ungayazi. You know why David refused ukwamukela imessage ethi uSaul useshonile eJabhile ama-grounds kaDavid. Saul was an enemy angithi kaDavid
uSawuli wayesuka eDavide efuna ukumbulala. Nami ngeke ngijabule sithi asami sinokusiphilile kodwa sinokumbulala. Asikhulume into enje. But ama-ground kaDavide ayamenza ukuthi amhloniphe uSawuli. Akamhlonipheli ukuthi usebuthakathaka useshokolo. Umhloniphela ukuthi into yethu uDavide are more strong spiritually. He can go somewhere. That's what David. What you David? The very same anointing. I want to pass back under now. It's an anointing you want to pass for someone. It doesn't matter how powerful I am. But what matters, this man, he has to have food. Manje and now, iyahamba kanjani ke? Iyahlupa ke nasidle. Sengizokuthi angasisi. Ioya iyahlupa ngoba yaqala kusamoya. Amen. Manje ngoba yaqala kusamoya. I-anointing ayisosilima. Anointing ayisosilima. Yaqatha i-anointing yawela kuSawuli. Manje mayiwo nogcobo lomuntu wesithathu. Ngingaflya more than umuntu ogcotshwe kokuqala. Kodwa i-anointing eqhathake nakuqasha. Lo muntu became a mentor kulo munye. Uba ubaba kulo munye noma ngesibaba kodwa uba ubaba because of the anointing before the Jesus. Yabona ama spiritual grounds uthatha kanjani? Amen. Now, la makade usiya. Then when kona abantu mina ngibathanda. Angimi nabo ngoba be right. Yeah. Amen. Into edala ngini nabo. Ngiyawazi ama spiritual grounds. Yiko lo muntu lo. Ngangingekho mina egcotshwayo. Ngaqhamuka mina ngadzotshwa esejothini. Now, njengoba egcotshwe kuqala. Uma ngidisrespecta the anointing phezu kwami. Automatically anointing phezu kwami ngidisrespectile. But the actually ugcobo lwakhe in order to sustain my anointing. I want to come another wow. Hallelujah. If I don't respect laba bagcotshwe ngaphambi kwami kuqala. Noma bangabanda njengekhala lenja kodwa wazi bagcotshwe kuqala. Lapho ngiyabahlonipha. Angibahlonipheli ukuvutha kwami. Noma ngavula iminyango eminingi mina kwideni yami ebusheni bami noma kuyihambo lwami uthini. Lona bangayivule evulweni. You remember when the crowd, the audience was celebrating. Nathi abantu uSawuli ubulale inkumbi engaka. uDavide wabulala engaka. Babani inqwabi inkulungwane bathi lona ubulala uFarone lo ubulala inkulungwane. So ngamanye amazwi yonke into abantu abayijabulelayo yayingazi lutho kuDavide. Yawazi amandla ohambo lwakhe. Namhlanje ngifuna sibusise. Namhlanje ngifuna sikhulume sibusise. Amen. Asazima lethu ngoba befanele kuthole hour long. Befanele ngikhulume nani hour long. Ubuyele amazwe ngamube behluphelana. Amen. Behlupheleka ngoba uNkulunkulu khona izinto efanele zibe sempilweni yakho. Ekufanele ngabe zigibela phezu kwakho. Zilibaziswa ama-spiritual grounds. Ama-grounds akho awekho clear. Yabo? Ngike sengifuna ukuthenga 6 minutes. Umuntu le wakwangihlupha ngitshena uBishop uMkhize ngelanga lathi uNkulunkulu uthi angiclearisha ama-spiritual grounds akho. Ngahlala. Wathi manje clear your spiritual grounds. Hambe usetha ama-grounds akho. Yeke abantu abangane abaprofeti abazoprofeta kodwa still ama-grounds akho angcolile.
ngiyerisha ama-grounds ngahamba ngawusetha ngawangisetha ama-grounds ami ngaqonda ngatoka special father wami owangiphatha ngatoka baba wami owangisalela umsebenzi ngatoka kanti ngizizinto engangi-understand ngiyalungisa ngiyalungisa ngaqala ngezinikele ngayi-understand nganganikele nanganikele kanti uNkulunkulu uzongibuyisela intozabo uNkulunkulu kwakhe ibandla athi mayelakhe ibandla alakhe ngendoda ethembayo. Siphakamise izandla, we are almost there. Siphakamise izandla, seku-12 o'clock. Ngifuna sonke sibonge uNkulunkulu, ngifuna sonke sithandaze kwamanje ngoba ngizobuyela kuma-declaration. Ngifuna sithandaze, siyasawela, ngifuna sikhulume into esifuna ukuyibona manje, sikhulume isibusiso, sithi into zobuzwami ziyaqakhela umndeni wami